may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe, lakay? Ni Manong George. Anong sa inyo pa ilang kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang Mayat laang no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anyangay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito kompleto ti kasapulan nyo. Kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pa kay ayaman lagi ti ubing. Agrobwat kan, anak ko? Ay nawa, nakaring kayo magaya man, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuybuya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay, anak ko. Di ka agbisbisen. Well, Nanang. Kan di mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. Well, Nanang. Bakit? Nako, makaamu kayo matindi ti balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ijay Manila. Nag-flight mo't gaya mo nila kayo mo aluna. Tatang, hindi pa'y napanalawas. Kaya, abay akastangan. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jakman amo. Ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akomportable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pag nanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit day abakit. Tanaga bruden ti anak na. Panagkunakit saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabalay? Iso adiyo ammo, tatang. Kitno dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita. Tamakit kita may anak ko. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw. Siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti datduma. Okay. Ewan gayam. Danda ni malipatak ngay bagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni Nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwarta aya? Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang tiitid ko Tasyak mo't ti gumatgatang itikan kanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kaya tiyo, Nana Fidela? Tisigod agat gatangak Nabanglo nga minday jay, kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam, naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat gatangan nyo, Nana? Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta, adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya, ta iso kanumet ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangin sabon ko ti gatanga, ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon, kat orange mo't ngamen. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda.
Jak kaalaan day jay. Isu agumata haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang aming. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayon? Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ah, ay ikwa. Naawat yu ti pensyon nyo ay nanang. Wan, isu ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakkaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay, ti sabon nga adda iti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orin sa sabon mo. Sakit nanginamit ta sabon a ginatang yu. Mano abulan maki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit ah. Gastador ti awanan bain. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam sa hamot ti garaw ti katugangam. Anya manan ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumot ten sabon ti plato yaw. Sabon lang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ah, ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ayawanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Naa, sapay kasta ti tono ti boses mo. Diyak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo dun ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online nakkaw. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adda agat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day tapajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nakkaw. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot yu dita. Kaya't kumati sa bali adisinyo Tapno adamot pakalaglag ipak iti kwarta nga inted ni Rins kanyak. Nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang niya. Wan nakong 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakong. Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papanan ti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Kita ma, ora ada ipaw-paw it nila kay maw. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakit? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak tila adda agat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya, Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. tinapatag akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo dita. Kumusta kan anak ko? Nasayadak lang dito nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. At kami tiruar ken Manong George. Kita agman tayan yaw. At ay nanang. Nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon to ngay dayta. Ay wanggayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko.
Awan anyaman na nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman no kasta nanang. Ay wanggayam, kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawon pa siguro. Ay nawaw, mabayag pa'y magayam. Kasta talaga nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka kanayon dita. Anyat kayat yung akanan, tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang inamot nga bagbagayo. Sakto laang mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wanmat ngamin. Agtip-tipid kayo kunam ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagiti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan dito. Dinasayaat ko ma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwana. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kunam. Ngam sabali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daan mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wana, masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha, anyat kunam. Ay sus, lauan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yumadlaw aya. Sobra ti kinagastador da ya bakit. Nanang kunam matkin kwa na Taasawam mo't nga rudya anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat gatanga. Agis tambayak mampay dito istor mo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo nga minti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot nga mintinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya. Diyak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan yumat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day tatipudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya jay nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti dadumang ada istor na. Anya, nagistorya dagijay atat tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti istorda, agim bistiga ka kano. Mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador! Wan mag, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang nyo di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kas naunay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak.
Saan ko awalwaldasan ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apok ngay. Agawid kami iti ayan da tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Ammo ka din ni Rain. Saanan ama sapul ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamat akas taa? Awan mo dakas ng ar-aramidak kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kenjak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kaday taa. Ipilit mo mat agastador da tao. Uray saan mo't. Aywan, talaga siya ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manen investigador a manugang yaw nana. Anya manen ayat ti inaramid dayjay nga aluna kada kayo. Tiyak ambaw no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal meten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain dayja babae. Ammo na makikabkabalay dalang. Diyak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, iso nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti katgatangag. Investigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pa'y nga ro dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw. Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubeng. Oo na yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga itala nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan mat apudnaw. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, ammo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Ladamat kaya't yung agatangan para iti pagiyo. Di kalatan mangtid kanyak anak ko. Jak kayat ti riray. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanyak. Aywan, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kanda kiti karuba tayo ijay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ipagbagam kanu pa'y agastador da itoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Di napatag kat kwarta na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Diyak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidon ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siyak ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol dya bakit. Iti kasta pa nagsasaum kanyak kat ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nang nagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang ang tatang. Anya nga okay lang matasasaw. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw kay ti pamakawan kinkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balay da tatang. Oray saan kayo nga agsubli ka iti ubing ijay. Agpasinsya kalat na anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yung.
Sika magayam aluna. Imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo, nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko, nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen, nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin-ginura tayo. Pakawanan ka, ngaminton sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak. Nalakaakla ang mat akasarsarita. Wen, nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan. Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti panghigastusak iti pensyon ko, awanan bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.